s'est entretenu avec son homologue du Haut-Katanga. Les deux autorités ont échangé sur les expériences et les bonnes pratiques dans le secteur minier. La province du Tanganyika va bientôt exporter le lithium parce que Manono Lithium a fini la construction de cet édifice qui est l'usine de concentré, de transformation de matière brute en concentré de lithium, et que ce produit sont déjà au port et on va bientôt assister à l'exportation. Et donc la mise en place, c'est vrai que c'est régi par la loi, le code minier, le règlement minier, ainsi que les arrêtés également interministériels, mais dans la pratique, nous avons voulu échanger l'expérience avec la province du Haut-Katanga qui a plusieurs fois et avec plus d'expérience, beaucoup d'années, exporté cette matière-là. Donc je parle de concentré. S'agissant des rumeurs faisant état de sa prétendue fuite de la province, propagée sur la toile par les rebelles du M23, le gouverneur Christian Ketunga Mutiba a démenti et resté droit dans ses bottes. On est toujours objet de ce genre de communication, mais faites attention aux communications de radio des 1000 collines. Les communicateurs du M23 n'ont pas baissé le bras, ils continuent à rêver. Vous le laissez rêver, la population est calme dans le Tanganyika et nous faisons confiance à la République ainsi qu'au FARDC et tous nos services de sécurité. Et d'ailleurs, cette situation qui ne fait que perdurer suite à la guerre nous imposée injustement par le Rwanda et ses supplétifs du M23 va bientôt terminer. Et je l'avais dit, ici au Tanganyika, ce n'est pas la place du M23, ce n'est pas la place de Rwandais. Ici au Tanganyika, ils ne vont pas arriver. Et donc, nous disons aussi à ces gens-là qui envoient des émissaires et des infiltrés, nous avons toutes les informations et nous allons les traquer. Donc, ils n'ont qu'à commencer à fuir maintenant. Ouais. Nous avons toutes ces informations. On va le traquer et ils doivent faire attention. Le Tanganyika, ce n'est pas un paillasson du M23 ni du Rwanda pour venir blaguer ici. Donc, nous avons toutes les informations et les services de sécurité que vous voyez ici ne dorment pas et nous allons continuer à faire le travail de la même manière que nous le faisons et nous sommes en train de fouiller de fond en comble tout ce qu'il y a comme entrée au niveau de nos frontières. Donc le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mécanisme qu'il met en place, les dispositifs que nous avons ici dans le Tanganyika, personne ne peut blaguer pour s'approcher du Tanganyika. La population du Tanganyika est appelée à garder son calme et d'évacuer librement ses occupations. Le Tanganyika est stable et poursuit sa marche vers son développement. twagarutse i Karemi nyuma y'urugendo rw'akazi i Lubumbashi, aho twari twagiye kungurana ibitekerezo ku bijyanye no kohereza mu mahanga amabuye y'agaciro mu gihe Tanganyika yitegura gushyira ku isoko ku nshuro ya mbere lithium yatunganyijwe. Ni umwanya mwiza wo guhakana ibihuha no kongera kwibutsa ko intara yacu ifite umutekano kandi izakomeza kugira. Tanganyika si ahantu ho gukandagirwa n'u Rwanda cyangwa abarwanyi ba M23, nta na rimwe. Dushyigikiye twese ingabo zacu za FARDC n'umugaba w'ikirenga wazo. Ayo ni amagambo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yatumye umwe mu bayobozi bangaha muri iyi ntara ya Tanganyika mu rugendo yari yahagiriye. Ari nayo nkuru tugiye kuvuga ko ari imwe mu nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Tanganyika, aho ari amagambo akomeye cyane yatangajwe nyuma y'urugendo rw'akazi i Lubumbashi agaruka ku bucuruzi bwa lithium, umutekano w'akarere ndetse n'ubutumwa bukomeye ku Rwanda ndetse na M23. Ese mu by'ukuri Tanganyika ifite umutekano?
ese aya magambo yo asobanura iki mu rwego rwa politike ndetse n'umutekano? Nimukomeze mwumve iyi nkuru, munakande kuri subscribe kugira ngo The Quick Times News ikomeze kugenda ibagezaho amakuru aryoshye kandi aremereye cyane agezweho. Amakuru rero aravuga ko abayobozi ba Tanganyika bagarutse i Kalemi bavuye mu ruzinduko rw'akazi i Lubumbashi, aho uru ruzinduko rwari rugamije cyane cyane kungurana ibitekerezo ku bijyanye no kohereza mu mahanga amabuye y'agaciro. Icyagarutsweho cyane nuko Tanganyika yitegura gushyira ku isoko ku nshuro ya mbere lithium yamaze gutunganywa. Ukongera ukibaza uti se lithium ni iki? Lithium Nyarwanda, Abanyarwandakazi ndetse namwe mudukurikirira hose, lithium ni ibuye rifite agaciro gakomeye cyane cyane ku isi, cyane mu gukora za batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi, mu gukora za telefoni ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye by'ikoranabuhanga. Aka kantu ndagasubiramo, lithium ni ibuye rifite agaciro gakomeye cyane. Gafite agaciro kubera iki? Kubera ko gakoreshwa mu bijyanye no gukora batiri za telefoni zisanzwe, gukora telefoni nyirizina, no gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga. Kuba rero lithium iri muri Tanganyika bisobanuye iki? Bisobanuye ko Tanganyika ifite amahirwe akomeye y'ubukungu, cyane cyane ko tuzi ko iterambere riri kuza ku isi hose, abantu bari zana ikijyanye n'imodoka zikoresha amashanyarazi. Ikaba no n'inzira nziza yo kwinjiza amadevize kuri aka karere cyangwa kuri iyi ntara ya Tanganyika, ariko bikaba n'icyizere cy'iterambere ku baturage ba Tanganyika. Ariko kandi hari n'ikijyanye n'uko Tanganyika yaba ifite umutungo, haba hari inyungu z'ibihugu byinshi, hari naho ikibazo gitangirira. Ibijyanye rero no guhakana ibihuha, umwe muri aba bayobozi bagarutseho muri iriya video twahereyeho ndetse nk'uko muri komeza mugenda munabibona, ni mu butumwa bwatanzwe hagarutswe cyane cyane ku guhakana ibihuha bivuga ko Tanganyika idatekanye. Abayobozi bavuze ibintu bibiri. Icya mbere bavuze ko ari intara ifite umutekano. Icya kabiri bavuze ko ari intara izakomeza kugira. Ibi bivuze ko hari amakuru cyangwa icyo natwita nk'icengeza amatwara, propaganda, ishobora kuba yarakwirakwizwaga ivuga ibinyuranye na biriya. Ibinyuranye nuko ari umutekano, ivuga ibinyuranye nuko umutekano uzakomeza kuba uri muri Tanganyika. Ibi rero bije mu bihe by'intambara cyangwa umwuka mubi wa politike, aho amakuru y'ibinyoma akwirakwizwa cyane cyane kugira ngo bagere nko ku ntego nk'eshatu. Icya mbere nuko abaturage baba bagomba kugira ubwoba bitewe n'ibyo bihuha nyine byagiye bitangazwa. Icya kabiri ni ishoramari rigabanuka kubera ko nta mushoramari nyine wakwishimira kuza gushora imari y'ahantu bisa naho hari guteza ibibazo. Icya gatatu nuko ibi bivuze ko hari amakuru cyangwa se hari igihe uruhande rwungukira mu bijyanye no guhungabanya ituze. Ubwo rero ni no mpamvu ubutumwa nk'ubu buba bufite intego yo gukomeza icyizere mu baturage ndetse no mu baba bagamije gushora imari. Amakuru akomeye ku Rwanda ndetse na 2023 rero muri iyi nkuru ni amakuru aho igice cyateye impaka cyane cyane ari amagambo yavuzwe bavugaruka ku mvugo basubiramo bati Tanganyika itaraho gukandagirwa n'u Rwanda cyangwa gukandagirwa n'abarwanyi ba 2023, bati nta na rimwe ibyo ngibyo bizaba. Aya ngaho ni amagambo akomeye cyane mu rwego rwa diplomasi n'umutekano, agaragaza ko Kongo ifite uburakari
ndetse no kutanyurwa ku ruhande rwayo. Ikindi akaba ari uko ubu butumwa ari ubutumwa buremereye bwo kwirinda cyangwa kwihanangiriza abakekwaho kubangamira umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tutanibagiwe nuko ari n'ubutumwa bwo gushimangira ubusugire bw'igihugu. Muri rusange iki kibazo cya M23 ndetse n'umubano w'u Rwanda na Kongo kimaze igihe kirekire kandi gikomeza guteza impaka nk'uko abantu babizi. Rero mu cyo nakubwira muri make, iyi nkuru irimo ibintu bitatu by'ingenzi. Cya mbere ni iterambere ry'ubukungu binyuze muri lithium yatangiye gutunganyirizwa ahangaha Tanganyika. Icya kabiri ni amagambo akomeye ya politike ku kibazo cy'akarere. Urambwira aho ngaho muri comment, ese Tanganyika ishobora koko kuba igiye kubona cyangwa kuba igiye kuba yahinduka imwe mu nkingi z'ubukungu bwa Kongo binyuze muri iyi lithium bagiye gucukura? Ese aya magambo azatuma umwuka urushaho gukara cyangwa azafasha gukumira ibibazo? Andika igitekerezo cyaho ngaho muri comment section, ubundi niwibagirwe gukanda kuri subscribe, ukande like, ukande share, ukande na comment, ubundi dukomeze kugenda duganira gake gake. Mumbwire uko muri kugenda mutekereza ibyo turi kugenda tubagezaho ndetse nuko muri kugenda mubyakira. Ngewe nitwa Pasi Govinda, iyi ngiyi ni The Quick Times News.